značajnejši. Tark, odvezala se. Opet se odvezala. Tark. Odvezala se. Cipele se odvezala. Kad samo pomislim, kad su me u vrtiću pisali, bio sam skroz mali. Eto ti sad 100 muka, uči, piši, briši, to je podmet teška nauka. Zaista pravim predškolcima. A sada pozivam ponovo grupu u 5. godini života i to su djeca koja će ove godine ići u školu. On će vam se predstaviti sa jednim stihom koji se zove Kako se može štedjeti mama.